dobrodošli u novi klip na našem kanalu. Danas radimo Smothie challenge. Kao što smo rekli i sa nama je opet naš prijatelj Andrej. I evo, pošto je on gost, znate pravila, sve znate. Evo, izvlači. Izvlači. Čekaj. Valjda idem sorti karbon. Prvo je... Papar. Evo, Ostavi. pa dalje. Ne. Svako jednu. Evo ti papar. Stavi. Papar ili biber. Med je to isto. Možeš izvlačiti. Je stavi. Stavit ću kad sve ide. A možeš Sam da ne znam. med. Se dičeš med u vodu. Sam da ne požeći. I oko da vidim da će ima proje. I ljudi... Da makni ovo, diš. Ja izvlačim. Nije moj soda. Čekaj. Ne, majko, Medena, pusti. Joj, majko, Medena. Vidim šta sam dobio. Sol sam dobio. Sol, papar Znači i sol. dobije sol, Majko, Medena, prošlo se sve. Sol, biber. Šta ću vidjeti? Majko. Samo da nije luk, samo da nije mljeveni luk. Luk! Ja ne vjerujem, fuj! Eto ti ga. Ljudi, sad sam ja opet. Soda bikarbona je tu, majko Medena, i pešin, majko Medena, šta je ovo? Dobro je luk. Pešin, majko Medena. Gdje ste vi to stavili? Stavi, ti će osim I još su 3 A ne, gdje ste stavili iskorištene sastojke? Stove, evo tu. Što je još 3? Znači još su 3, ostala još tabletica. Znači i džumbir i šećer. Šumeća tableta. I Andrej dobio šumeću tabletu, sve ovo. Majko Jaj, Medena. fuj, vidi. Med, makar Fuj, vidiš. Med, Ja bi kad ima luk. Dovolje ga. A šta, znaš kako je soda bikarbona ružna? Luk, šta si dobio? Luk, med, da ti šta toga još? Luk, med i šta si dobio? Isuse. Treši vuci mi. To je ovo. Evo ću. Znači još su džumbir i šećer, majko Medena, valjda ću dobiti šećer, ajde ja dok ti tu. I? Šta si dobio? To je izgleda šećer. Da, to je šećer. Džumbir, šta je džumbir? Evo ti ga. Joj, to je ljuto jako. Gdje da ovo? Čekaj. Jao, vidi ovo, vidi ovo. Majko! Znači, moja najobičnija. Još kad... Daj mi izvleći telefonu. Evo 2 žlice. Ja, to... Djeci, Ja ne vjerujem. Gdje je lavor? Lavor je tu. Gledaj, ljudi, gledajte ovo. Koji šećer? Koji Šta šećer? sam dobio? biber, sol i šećer i ovu šumeću. Jaj, Majko biber, Medena. sol i šumeća tableta. Majko Medena. Vaše je bara bistro i... Sluši, dječaj sodu. Da može biti, Bog ti dobio sodu bikarbonu. Gdje ćeš još jednu? Nemoj tu miješat. Gdje još jednu? Čekaj. Ličicu. Perčina. Evo ti moja. Ne. Au, majko Medena. Sad da se nosi ti ovaj luk popio. Ali evo lavor, gdje je taj lavor? Gdje ja prvi? Lavor. Ja! Ti popio. Fuj, nisam. Ovaj luk. Ovaj miris luka. Fuj. Kako vrišno. Suzi. Da moje po ribi smrdi, Bog te. Ja, fuj. Evo ti maj. Nemoj. Dobro, šumeće. Ljudi, ako ne budemo snimali, znate da imamo projem. Makar ni. Gdje je prvo Andrej pije? Ne pijem ja. Ja sam prvi biro. Majko Medena. Jesi popio? Evo ti vode. Jel ti se povraća? Ne vode ime, nemoj se popiti, da ima i Pa zavod. ne nasluju ću Bog. Gdje da nastavim? Ono opet treba. Prolito. Kakva je to limonada? Fuj. Ljubav sam u njima.
Ono prošlo challenge. Joj, fuj, majka medena. Nemoj to raditi. Ja, smrdi! Au. Ću sve pravi, Neću. Poslije ćemo izmjenjivati iskustva. Nećemo, ništa ćemo izmjenjivati. Ajde mi. Deri. Ovo si već prošlo. Ljudi, znate makar ako budemo imati proljet. Fuj! Jebote. Ja mislim da je njegovo ružnije. Jer on ima i luk i džumbir, a džumbir jako ljud. I med. I sad ja. Njegovo nikako nije fino. Jo, broli. Fuj, evo te što ovo smrdi vaše sad u pičku. Ljudi, nemojte raditi Smothie challenge. Bog te. Jebote, koliko je to odvratno sve. On ima šumeću tablet, koliko će njegovo biti ružno. Zato smo stavili tu šumeću tabletu. Uj, o! Ljudi, znači predlažemo vam, nemojte raditi Smothie challenge. Nikad. Pogotovo s ovakvim našim šatorcima. Još je imao luk unutra, fuj. Evo, dečki, malo boje da unesemo u ovo. Još luk. Ljudi, on je dobro, znači luk, džumbir i ono med, ono... Još ovaj proguto, on... Još sam ja malo progute, malo, Pa i ja nisam mogao više. Ja ne znam vaša moja... Ne onak dođe za povraćat. Znači, po 3 sastojka smo stavljali... Znači ja ću šta još? Sodu bikarbonu, peršin i šećer. Majko, meden, a molio sam Ljudi, Boga... pišite još u komentare koje Smothie hoćete. Mi smo već najavili da ćemo raditi još jedan whisper challenge. Da, to smo vam rekli do 15 lajkova i radimo ponovo i vi ste to održali, tako da mi sad moramo isto to održati, nam obećanje. Vjerovatno ćemo sutra raditi, a vi još ćemo to vidjeti. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, ostavite like, share, subscribe i ljudi uživajte!